Reka nkusuhuze wowe udukunda kudukurikira, aha tuje kukwereka ikibanza gihagaze miliyoni 16 ariko ziri negosiyabule, gifite metero 37 kuri 25. Ni ikibanza gihagaze nk'ubuso muri 900 burenga, gifite icyangombwa cyihariye, nimetasiyo. Murabona ko kiri muri karitsiye nziza muri zoningi ya R1B. Ni ahantu heza cyane, uko muhabona hateretse nk'uko muri kubibona muri videwo, buri kugenda bugorobamo, niyo mpamvu mutari bukahareba neza, ariko murahareba murahabona tu. Ni ahantu heza rero, murabona iki kibanza giteretse kiri ku muhanda, cyakisesinga umuhanda. Iriya moto nk'uko muri kwibona ihagaze ku muhanda, iri ku muhanda neza. Ahandi rero ni aha ngaha mubona turi gutembera, murabona ko ari ikibaya kiri mu miturire. Ushobora kuza ukaba wakatamo ibibanza bibiri byiza, kuko imihanda yo irakase. Buri kibanza n'iki cyo hepfo cyakisesinga umuhanda, hepfo yaho hari umuhanda. Mbese ni ahantu, ni zone nziza cyane ikasemo imihanda. Ni ahantu heza cyane rero, ushobora kuza ugashora amafaranga yawe hakunguka, kuko ni igice cyiza mu bijyanye n'ingendo, kiragendeka kuko uvuye mu birembo hariya Kinyinya, ni inote y'igihumbi na 500. Aha rero turi mu gace ko kwa muganga, murabona twaberetse hariya ku mashuri. Hano ku mashuri hepfo ni sogondere, iriya ni pirimeri. Ni ahantu heza cyane ushobora gusanga ibikorwa remezo bitandukanye. Mbese ni hantu umuntu ashobora kukubaza ukahamusobanurira wishimye, kuko ibyo ari bukubaze byose biraba bihari. Igikorwa remezo cyose gikenerwa kugira ngo ahantu habe heza kirahari. Rero murabona ko uyu ari umuhanda cyakisesinga. Ni ahantu heza cyane, nk'uko muhabona harateretse. Ngira ngo murabona haranatuwe. Haraguru hari isantire, imwe mu masantire akomeye. Mwumve nawe isantire yenda kwegera kwa muganga. Ni ahantu heza cyane. Iki kibanza nkeka ko ari kimwe mu bibanza ushobora kugura, bikazaba bimwe mu bibanza bigutunganiye kandi byiza, byunguka. Ikibanza cyunguka udashobora kuzanaho umuntu ngo abe yakubwira inenge gifite. Kuva mu bizimwe hariya rero mu izindiro naho ni 5 kuri moto ihakoresha iminota hagati y'10 na 12 gutyo, kugeza kuri 15 ku muntu waje biri noromali. Ni ibirometero 13 ugera ahangaha turi muri Nyagasozi. Murumva ntabwo ari kure. Ku modoka yo ishobora kuhakoresha iminota 18. Murumva ntabwo ari ahantu kure. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.